man. Yagenze bitese nyine boss yanyirukanye. Oya se yaguwe iki se kandi ko nzukura umwana mwiza? Nyine nuko yamaye amafaranga ye ngo nyajyane kuri bank. None se ubwo hagataye ikibazo ni iki? Nyine urumva nageze kuri bank barambwira ngo nyabari. None se si ibisanzwe nuzi kubara? Nyine nayabaze bwa mbere aba make. Iyo usubiramo se? Nyine nongenda yabara aba menshi. Allo. Ariko kebi kuba dukundana nibyo byatuma umenyera bigeze hari. Ariko gakwe wabaye iki ko numva wariye karumba? Uyu munsi nago wahuye na Rudoviko. Harya naye nibagiye kubikubwira nawe twahuye. Ushatse kuvuga yuko mutahuriye muri rogi zo kwa Nkubito? Shaha abantu bagira umuntu. Wabara guhera uyu munsi ino saha iyi tariki uyu munsi turi ntuzongere no kumvugisha umure muri urwo rutwe rwawe ntuzongere no gutekereza ijambo gakwege ndakwiyamye. Genda wana nawe ritarimo. Ninyagasambu rirarema ndabizi ariko n'icaguwa ziba zibereyemo gusa. Ibyo birazireba. Genda wantuza. Nyumvira ariko ubundi gakwe ubu wowe twakundanye gute? Ngewe n'ubundi gukundana nawe gahunda nari mfite yari yo kukurya ubundi nkahita nigendera kandi byarabaye ubwo rero toka. Wow, nanjye kugira ngo nemere urukundo rwawe intego nari mfite nagira ngo nkwanduze sida. Sheri urayigwaye se? Allo. Mabuja ngendi gakwege. Yego gakwege we amakuru se? Amakuru ni meza namwe se muracyari beza nk'ejo hashize. Gakwege we ni ibisanzwe. Sha mabuja muri beza pe ariko buriya mabuja uzi ko buriya hari ikintu ntakubwiye. Nta gace se gakwe. Ja nyine mabuja uri mwiza pe. Gusa se wari wabimbwiye. Kandi koko mabuja nibutse yuko nakikubwiye ahubwo ikintu nakubwiye nyine mabuja nyine sha
naragukunze pe. Ngwiki ariko gakwe uyobewe ko mfite umugabo. Erega mabuja buriya Gakwege umugabo wawe nta n'ikintu andusha. Koko se cyane ariko mabuja ubu ko maranya akamatushe kanje imyaka 10 irenga kataramenekaho na rimwe. Ibaze noneho maye umutima wawe ko nawe ufata mabuja. Gakwege nawe. Ese mabuja akabazo k'amatsiko buriya umugabo wawe muratyamanara? Oya turararana ariko ntabwo turyamana. Apo byumvikanye duhuriye muri lodge zo kwa Nkubito. Allo ariko uzi ko umaze kunjyamo amezi 3 utaranyishyura iyo nzu bamo. Iyo nzu wayigize iya so wayigize iya nyoko bite byawe? Yego Gakwege shiri wanjye mwiza. Urakoze kwishyura n'amezi 3.